لجێر دروشمەیە ئەم بەهەورە پاراستنا ژینگەها خۆ بکەن کۆمیتەیە ئەکۆلۆژی دزانینگەها ڕۆژئاوادا یا لە باژارێ قامشلۆ کامپینەکە پاقشکردنە هەن کۆلان و جادەین باژێر پێکانین. دی کامپینێدا لەگەل شاگرتان هژمارێک ji مامۆستا و rêveberiya zanîngehê jî beşdariya çalakiyê kirin. Li gorî komîteya amadekar armanca wan ku çanda paqijiyê di nava xelkê de bela bikin û bibe navtêdanek ku sazî, dezgeh û rexistinên deverê jî bi kampînên hev awa irabin. Ev hewldaneke pêrabûn wê berdewam bike ji ber Gulbame zanîngehê de komîteyek hatiye avakirin komîteya Hewîrdûrê an jî ekolojîk girîngî diyevê tişna paqijiyê keskayiyê çandina daran yani tiştî dûr girîngî dînê cihê xweşikkirina bajêr divê em girîngî pê dine em jî wek zanîngeh dixwazin pêşengtiyekê divê alî de bikin. Şagirtên zanîngehê li ser sê beşan hatine dabeşkirin û sê taxên sereke di bajêr de armanc kirin. Ji bilî daneheva gemar û geleşê ji cade û kolanan proşorên taybet bi vê kampînê jî li welatiyan hatine belavkirin ku tê de gelek hevok û wêneyên taybet bi vê kampînê hene û hişyariyê û şîretan didine xelkê ku jîngeheke paqij bikin û alîkariya desteyên têkildar di paqijiya bajêr de bikin. وكي خوندكارم تبلي في حملة بون جبو مشوا باقجية بلا كنا ملتش هو باقجية يعني أوجي حضارة دليل إنه حضارة عمي نتاني أف حملة جبو باقش كرنا يجي بدما بيجي أم دارابشين يشخوا أوج دارج يعني دليل إنه سر باقجيوان هركز سر خابس لكن إجداس جم خد دست بيبكن يعني تشتغل عردي تراجي تجارة خباخر تبافش زبالة نافش عردي مثلا شوي سيرانة كيس بالا خبش بش خانة هلن يعني جم خد دست بيبكن يعني ولو تراكم تشينا يعني. کامپینا نابوری نەتەنێ لە باژارێ قامشلۆ پێک هات لێبەلێ لە باژاری گرکێ لە گێژی شاگرتên فاکولتەیە پەترۆلێ بە هەمان چالاکیە رابوون. ئەف کامپین قوناخا دووەمین بوو چمکی قوناخا یەکەمین بەری نەها بچاندنە هژمارێک ji daran pêk hat wekî komîte amadekar dibêje di paşarojê de egera qûnaxên din jî bêne pêkanîn. Dilovan Çeto, Kurdistan 24 قامشلو